Baris Sarama interim bail pीखरे क्रिमिनल की वैब थौदोक अमग मरी लेनना पुलिस ना फादुना जुडिशियल कस्टडी रिमांड लेरखिबा BJYM की हानगी प्रेसिडेंट वांखै निंगथेम पुखरी मपालदगी मनोहर मयुम बारिस शर्मा चाही कुंट्रा अपोकपा बलराज शर्मा मेडिकल ग्राउंड ngarang सेशन जस्ट इम्फाल वेस्ट के कोर्ट ना था अमा interim bail पीखरे ngarang सथकी हियरिंग अदुदा कोर्ट ना एक्यूज की पिटिशनर अमसुंग रेस्पोंडेंट की काउंसिल सिंग ना थमलखिबा सबमिशन सिंग अदु तारबा मतुंगदा कोर्ट ना बारिस शर्मा लुपा लाख अमगी PR बोन अमसुंग मसिगा मानबा सिक्योरिटी दा कोर्ट असिना था अमगी वैना इंटरिम बेल पीखरे पीस्टोक ओइगेरा नतबा ओइगेरा पुलिस के यूनिफॉर्म सेलगा खुलाई पाइदुना चथोक चसिन तौबा यारोय एक्शन लौगने चीफ मिनिस्टर पीस्टोक तौबा कांगबु ओइगेरा नतबा ओइगेरा लंबी सोरोकता पुलिस की यूनिफॉर्म सेलगा खुलाई पाइदुना कोइसा चटपा यारोय मदुदा सरकार ना येंगदुना लैरोय मपू सारगा लंबी सोरोकता असदवोक्सिंग चेक तौबा यारोय हाइना चीफ मिनिस्टर N Biren ना ngarang Manipur wakab board na silaga Lilong Karampata laiba Hus House Complex ta Lilong Kendra gi waina sakhut thorang sing urebu yung tamba masung saba loira ba sangsing sangaba gi thoram da phongdokre Speaker na Kuki MLA tara gi mathakta thabak laukhalaga ni haibagi thajaba pirakle ima gi maira Separate administration tan bada yauriba Kuki MLA tara Assembly gi Ethics Committee famduna makhoi gi mathakta sairak pina ba thabak laukhalaga ni haibage thajaba Speaker TS Saitavratana Pirakle haina imagi mairagi convener thoksom Sujata na phongdokre ngarang assembly da imagi mairagi mihut kangbu amana speaker unaruraba matung wafam sing asi mahangna paumi sing da phongdokhibane mahangna makha taraduna Kuki MLA taragi mathakta sairak pinaba mamang thagi kunda speaker da imagi mairana iba cherol pesinduna khangan khibane adubu ngasi de speaker ga hakthengna unabada hairiba wafam asi phongdorokhibani haina Sujata na phongdokhe Lagli Bairai Faubugi Manung the Assembly gi Ethics Committee gi mifamama famduna Kuki MLA taragi mathakta sairak pina ba thabak laukhalaga ni haibage thajaba speaker na pirakle imagi mairana committee asida yauriba chairman amade member singsu unaduna makhata na sanction khigane karigumba famgadorba Ethics Committee gi mifam asina Kuki MLA taragi mathakta sairak pidrabade akanba khongjang sangsil lagani haikhe